Kidkhot Kaliang Persha ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka arpusan tarik nailur kilami jendat no na ying dorbar jongka council kum kada kajing Persha hadin ba Kaliang sensyar kala rai ban ya syakmat ban ai kajing menjur ya ka KHAD elaka Administration Amendment Bill 2023. Kidkhot Kaliang Persha ki bakuntub ya ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kala dawa ban sange ban menjur kirki halor kane ka bil da ka ba ajing mudru ba dei ban phashwa syaka select committee bakan syong bishar kata da ka ba kedo ya bun ki benta ki baya tengku bat ki anjong ka elaka Henry Wat hadian kane ka jing penpau Persha na Kaliang ka isi balai alam da ka NPP bat Kongres kala rai ban peniat syakmat ya kane ka bil kabala penlong ya Kaliang Persha bakan mi jendat no napo ka jing alang dorbar na Kaliang Chief Executive Member CEM uba penyai sing sim ula penti kenaru bakin syim ya kisin jam ban penbait lada donkam ha ka baya dei bat kane ka bil kata da ka boong ru bawat ka Constitution jongkari India ru lawan ra ya ka 125th Amendment Kama shua uno yalam liang Persha uba Tito Starwell Khan ula kamru baki babun ki MDC kila syarem no haka election namar ka jing tuklar haka baya dei bat ki bakum kini ki jing akan an ha pedang ki hima kum taru ula benrap bakim long Persha ya kane kabil Henry Persha ya ka jing shimrai kerki jong ka isi ban yang menjur ne ban pas ya ka takkan kita akan ke dorong hima mau tapi Common konflik mau lawan. Kalau nak bersama mana usia bawah usia. Kenapa lagi? Ada lagi bil nak buka lagi ni kirbom identiti. Maksudnya kalau kita baru dia berproses. Oleh kerana kita bil nak terlihat baru unnecessarily. Kembalinya ada mau buat image pun yaitu important bil yang request dia bah ini dalam pemenang menembak nak yang dulu yang bil binario dan simodium step di kamu tidak expect ini bagi homework bagi kuli bagi bil bagi kurni poin sudah masa lagi ini kan sepang jual bakul ni praktek yang praktis atau isi belum kamu nak sudah belum isuku kan kalau kita nak ini siapa kita no itu sih kalau boleh nanti dari bil orang terkait mengenai asli dan institusi apa ada kecenderungan ini ada yang mana ada yang secara langsung ini bagi peran ini bah dia orang super ini orang super ini suatu bagi kalau terkait malah kalau ada yang Thailand bahkan dari select committee di show yang berkata daerah kata-kata misalnya kan berapa kan next maka session dan melakukan pembenai Oktober dan pembenai Oktober lawan dengan session sebelum lawan dengan session Oktober lawan kenapa session dengan Oktober ini ayat ada yang ini bil hari ini isi mengesuai ayat dia show dia kelas dia show select committee dia perkata sebelum yang dimelatih begini Dilakukan mentar ulangan kedua. Buat kami ke bil bukan setiap bulan hadir. Kesukaan Islam. Hampir bilang bukan kantin. Kadang ya konflik dengan kami ke apa? Bagaimana ke bil bukan? Dan kami simpel lah. Ingin yang keren pun. Jangan siapa ni? Nakalian ke isi mo. Dari nakalian ke sini tinggi tepat pak. Ras keselak. Kita dah timlah dari bulan bentuk ayat tinggi Indonesia. Jangan dia bilang Like the way, but namun kalau membalada minta election Senate Committee, misoko pada paragraph 3 paragraph 1 of the 6th schedule, naga F got the G. Kini kini article section, subsection, kibangin akan teman.
Nila ang lamban. Panay, ni Wandra, yang amendment yang preamble from the Appointment and Succession of Hetman Act 1959. Bangin telak lang no, ini arti disajam. Natural yang menurut nah, ganito harus dilakukan. Pas kita bilang jongka apa yang anda cakap mesti kalau ketika mana masuk, election kalau different, pada admission itu kamu perlu kemalakan. Ada sekarang chair yang baru waktu di sini dari kamar telepon alian jawelo kapan betul ni amendment itu norma di lampet game withdraw jadi pertama pensiun sense to house tiba kesan ini ya amendment juga ni kan banyak cepat soal ini. Te to nomor ba te nomor to belum marahani ka kami amendment di nomor di dawa no te kumta anikor nomor kumakalong ni ka kayem kalau kita jadi amendment barang yang original motion berlaku WTCM so close to is now part of the Council's autonomous district administration of second amendment bill 2023. WTCM please move clause 3 and clause 4 of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 3 and clause 4 of the amendment bill to stand for on the Council of the Administration of Ilaka, second amendment bill 2023. Motion move is that the clause 3 and clause 4 of the bill those are now part of the Council's autonomous. Motion move is the clause 3 and clause 4 of the amendment bill those are part of the Council's autonomous administration of the second amendment bill 2023. Can you conjure? So clause 3 and clause 4 of the amendment bill are now part of the Council's autonomous district administration of the 2023. Politician, please move clause 5 of the bill. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move that clause 5 of the amendment bill to stand part of the Kasir Autonomous District Administration of Ilaka, second amendment bill 2023. Motion move is that the stand part of the Council's autonomous district administration of Ilaka, second amendment bill 2023. There is an amendment to be moved by Mr. Lokhan. Tobayin ka lakata jaga amendment barapdiam bet pelamu dari TCM so clause 5 is not part of the Council's autonomous district admission of Ilaka, second amendment bill 2023. TCM please move clause 6 of the bill. Mr. Chairman, sir, that clause 6 of the amendment bill to stand part of the Kasir Autonomous District Administration of Ilaka, second amendment bill 2023. Motion bill those number of Council's district admission of Ilaka, second amendment bill 2023. There is amendment to be moved by Chairman Khan. So kayen barapdiam bet jika original motion belum move WTCM